Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Caroline Nomonde Rodger. Loko a kha hisa Gaza man, Gaza ayile ku train namuntlha. Even then of course we'll tell about some bad news eka channel. Yeah, so kasi namuntlha of course ra the 14th of February siku ra mavhalivhali fikeni scroll ka account ya Nomonde Rodger as you can see. Loko ni fanele scroll la ni fanele kuma ku ya Shimse Gaza nengo wun'we la nga fika tsala aku you know every day is Valentine's Day to us king. Ni vona ku wow. Loko ni hlaya statement xexo. Aku masiku hinkwawo kahle i Valentine's Day eka vona na king yena la tlhelo. Aku my best friend aku I love you. So loko hi fika hi pfula this image ya swona ku kuna Nomonde Rodger na munhu loyi mina ku hi side ra mina a ni ku i manager ya kona a ni tivi ku swi fike swi jika ku swa ku at first a ku ri manager and then swa ku along the way va ve va data Gaza yi vheta yi pfurha guys ti-post to tala yi le ku pfurheni Gaza yi le ku pfurheni ku pfurha ku confirma ku himpela mhaka leyi ntiyiso ni vone na yona ngwenya yi tlhe yi fika yi commenta yi ku comment liya yi ku ho yi kona a ni ku yi deletiwini a ni very much to ku master team mene screenshot xikona a ni to hi ta vekela screenshot so hi fike hi vona ngwenyana rola dinyathi la hi fika yi kombisa ku thank you very much my queen you melting my heart with love na tha comment la swi hela kwala no n'wi cheka la a fika tsala ku I love you my king so guys a ku na debate vanhu va rhandzana so ni vona Gaza yime nengo wun'we ku ri mhani na ku hlaya ti-comments because swi nga ta ndlina ku maybe no va ka bullying because swi ka content ya vavasati personally I don't generally want to post about it hikuva na swi tiva ku vanhu va emotional and stuff like that mara mo cheka na eka ti-comments mi ta swi wisike kusuka laha Nomonde Rodger nga za a posta kwalani like a tsala comment a fa tsala ku pheme a ntanga ya n'wina no kula kahle fresh like fire. Oh, fresh wine. Oh, fresh like fresh wine. Proper wine, as you can see. Kwala look kombiseni ku hayi munhu nkulu Nomonde ku hi side ra yena because hey ni vona yi ri ku pfurheni Gaza vanhu va kombisa ku ngwenya yi na 55 plus years kwala and stuff like that. So loko sika kwala ni tlhe hi vona fika tlha a poster hi on top la nga fa tsara ku loko ma analyze my beautiful relationship mi pfa mi vumba ku ni ya humesa genre yini cause March ni dula single Nomonde la loko ni confuse leswi a na hosungove la a va kha ku album ku ri ke mi nga ma hleketa loko hi update ka master T a hi kombiseni ku yena i tela ku humesa single so swi le ku bayiseni ku i single or album mara swi komba ku ri a single ku hi Nomonde la okay and then of course a tlha continue ku artist ya n'wina yo kota ti-genre leti hinkwato ya humeso ho vula yena ya I agree i ti koti hinkwato genre ma swi ti komba ku no kuta ku ri hosingova a na hosingova I guess u ta kha humesa na hosingova a ku loko ku humesa misava yi freezer for a moment yena is strong to be honest I'm not going to deny it she's strong futhi leswi a ta ku hi singile hayi Gaza yi ta pfurha hopefully yi ta kha tisa tinjamba we are waiting yeah even then of course vi eka some bad news eka channel va ku important notifications va ku channel no longer monetizing your channel is no longer eligible for monetization so swi vula yini swi vula ku channel a ya ha ri ku ndleni ka mali hi ndlela yin'wana in simple words ma yi kuma yana mhaka leyi the channel has been demonetized so swi vula yini sweswo so swi fike njhani ya ku ya hi understanding ya mina vhele issue i ti-videos leti to leha mi ti vonaka teto fana to gagaxa mi kuma ku yi lehi swin'wana video hi tona leti nga fika ti va nga issue ka channel because ku ya hi le ka YouTube ku hi vona la va kombisa ku fike ku va ku ri na some form of changes to the content na ku swi hlamusela in simple words so ku ya hi ti-changes yes a ti va ti ri kona because those videos a ni mashuka yi va editiwini yi va yi hala like a yi nga mention ta munhu na ka YouTube the whole YouTube a yi nga mention na ta munhu a ni vekela na some reactions however ku hi YouTube hayi a va swi count as ti-reactions swilo leswi a ni swi vekela laha swa ti-emoji mara logically speaking nga swi counter as ti-emoji so mara ku hi YouTube a va pfumeli na swona hi yo issue leyi nga fika yi va kokwalano which means swi vula ku sweswiwa kahle
ni fike ni commenta kunene straight ni la commentary like a na ha veki leswo swa ti-emoji ni va ni kha ni reacta hi ndlela yaleyo ni fike ni commentara straight se swi vula ku loko gagasha a kha a chinga sweswiwa a ka chingela mana jeplan a kha ku zinenga swa ku na mi ni fike ni tlhela ni nghena ku zinengane yo we matwisa timhaka ta kona so ngoku master 2 is chilled well ni ta ku yini vutomi guys na ku it's because yi demonetize ra vumbirhi channel n'we mi nga khale mi ri ka channel mi nga ma hleketa around voma 2023 voma around May a swi endlekini so unfortunately this time around guys swi ya teka nkarhi ku va ti-advertisement ti vuya because swi ya teka swin'we swo ma 90 days so sweswo vula ntsena ku ti-videos ta mixaka walowo leto leha swinene swo fana to na kha ni recorda like vo foromani leti ni ta ni nga ri ku ti vekeleni sweswi until May yaleyo ni ta ni nga ri ku ti vekeleni so ni ta focusa ngopfu maybe ka ti-short clips ti va ti nga ri bad maybe mi kuma ku i short clip maybe a minute long mi kuma ku maybe a yi leha ngopfu ma yi kuma yana so mi kuma ku loko so no vanhu mi lavarini laha ni ta kota ku va ni dominata video ma ni twisa nyana so in other words ni ta ni kha ni dominata swinene ka ti-videos so loko ku ri no vekela clip no ze ni swona ku na ku se content yi ta ni karhata ni nga vekela ti-clip mara ni ta ni yi tsemetele ngopfu like ni meka sure ku ka video ya kona hi me ni nga vulavula ngopfu swi ta swi borha mara it is what it is a ni na choice yin'wana ma yi kuma yana mhaka leyiwa so hey mi ta ni khomela guys ti-videos leto leha ni ta ni nga ri ku ti vekeleni a yi tsakisa content liya mara ni nge ti ndlisi leswi ni loko ni ta ti endla ku hi ku vona content swi ndlisa ku yini ti ta ti komeki ngopfu because sweswi a ni lavi ku ni ta swo reacta because I'm not sure if it will work na so swi kahle mi kuma ku ni sungula ni monetizer again and then se ni sungula ku swi endla ku yi tlhe demonetize mi kuma ku swi na swi twisa ku swilo leswi naswo a swi tirhi ma yi kuma yana mhaka leyiwa ku fana na previously loko se yi demonetize wini ni tlhela ni sungurisa hansi se mi kuma ku ti-video lesa mi ta mi swi vona ku se a yi cincacinca video laha ndzeni yi hala na hala ku yi nga match ni ya munhu wherever necessary a ni vekela na ti-emojis mi yi voni musi mhaka liya unfortunately it did not work so ko va experiment so for now I think hi ta va hi ri ka hold as stated to va ti-clips tin'wana ti ta vekeriwa ti mi kuma ku a yi leha ngopfu mi kuma ku mi ni nga dominata ku vulavula ti ta vekeriwa tin'wana I think mi ta vona sure ku ni ta ni kha ni swi dyisa ku hikwalaho ka channel na ku sweswi very very a na ha ri na pressure hikuva I'm not making money so a swi affecti nchumu so as stated swi nga handa ti-videos ti kala I'm not sure ku swi ta endlisa ku hikwalaho ka channel ta hi kha hi vona ku famba ka nkarhi ku content ya ku yi ta yi kha yi fambisa ku yini so swi vula ku ta ku na vumenemene ngopfu se la ka Master T hi leswo hala tsanini teme ya ko tekanyana hi karhele ku rhubiwa n'wana manane khulumana mi khomeyini ni ku haye mi khomeyini vulavulana mi khomeyini samano khomeyini mi nga tate marito swi nga ta za swi tshwango ku vulavula mintirho u khulumana mi khomeyini ni ku